Mına tuğanlar jana ertemen emes jana tartılgan birinci videolarda tartılgan şu bukalar çetten gelgen satılıp ketiptir. 43'ten 48'e yetti. 43'ten 48'den 48 iki variant ketiptir de. Çoğunluklar 48'ten, kiçinaklar 43'ten. Videoda var buradan. Videoda bar ekeni. Donka bar. Donka bar ikinci adilenya salam. Ekinci adilenya salam dedin ake bu tuğan. Kan şahrında. Kan çarına. Şu nomerlerge baylanışlarız da jana aytıp ketkemiz. Tuğandar, assalamu alaikum. Urmatlı bizden kanalın görücüleri. Alıstan, jakından görüp жатқан mekendештер. Бүгін 28 сентябрь 2024 жыл Бишкек шары пригородный мал базарында жүрөбүз, туғандар. Койлорду тартып киргиздик. Койлордан кийин мындай жаш музоолордон баштап кунажынарга чейин тартабыз, туғандар. Колдон келишинче сиздер бизди колдоп, бирден лайк басып, каналга катталып көрүңүздөр эгер каттала элек болсоңуздар. Ар дайым жакшы комментарийлерди жазып атасыздар. Баардыгыңыздарга Аллах разы болсун. Бир туганыбыз ичине тыйын салыптыр, жолуңа, чайпайыңа видео кылып тартып тур ар жуманын ишемби күнү сайын мал базарды көрүп туралы деп. Рахмат, эгер салым кошом десеңиздер коюп кетебиз М-банктарды. Каналга салым койсоңуздар, балким телефон кармагыч, дрон прон алып калышы дагы мүмкүн. Бардыңыздарга Аллах разы болсун. Анда эмесе баштайлык тугандар. Пригородный мал базары. Бисмиллахиррахманиррахим. Еши. Ассаламу алейкум. Бул кимдики экен? Билбейсиз? Так, билинбейт, билбейм дейт. Туган канчадан болуп атат? Канчадан? 50 миңден. Рахмат. 50 миңден алыптыр мына. Капкара болгон бука торпоктор. 5-6 айлыктар болса керек. Мына жаш музоолор. Байке, ассаламу алейкум. Бааларын айтып коесузбу бизге? 35 миңден, ургачылар экен, эркек, бардык эркекпи? Бардык эркек 35 миңден. Рахмат. 35 миңден сурап атат. Буякта бир байкем жакшы бир торпокторду кармап турат го байкем. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Могу жакшы торпок экен. Баасы канча болот? 43 миң, жакшы курсактуу экен. Могу ургачыларбы? Erkek. Булар дагы. Бааларын эле айта бересиз бизге? 43'ten. Бардыгы 43'төнбү? 43 миңден экен. Рахмат. 43 миңден сурап атат. Байкем 43 миңден сурап атат. Мына, ассаламу алейкум байке. Канчадан болуп атат? 35'тен. Рахмат. Ургачылар, Ургачылар 35 миңден мына. Канча айлыктар эми булар байке? Bilmem aylığı. Билбейсиз, 35 миңден дейт. Туган, ассаламу алейкум байке, кандайсыз? Канчадан баалары? 45'ten. 45'тен. Bola yerinde aytem YouTube'dan koştu. Канча айлыктар? 5 айлыктар. Сиз сода кылып атасызбы байке? Жок, мен көрүп атасызбы? жөнү көрүп атам. Жөнү көрүп атасыз. Базар кандай базар? Базар орто. Орто. Рахмат. Байке, рахмат, Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канча бул? 33. 33. Ургачыбы? Ургачы 33 миң. Сода болду байке? 33. Ya, 33'e bermedingizби? Mına 33 mingge berilbeptir. Kançaga bolsa bereyim dep oyup turat. 33'e de. Kayrabı? Erten menen 33 boldu öyle. Endi kayra 33'e suraza berem dep turasız. Yani sodаңызды bersin bayke. Aleyküm, kanday? Жақсы? Ne yap geldin? Evet. Neler yapamlara Malades. Yardım verip жүрөм дейт. Жақсы. Bayke kişineki torpaktan bazını aytmaz. 36 ming. Ya. Atın çıkıyorum, böyle atarsın. Mına tuğandar. Torpoktor. Bayke, assalamu aleykum. Bağlarını aytmаңызчы? 40'tan? 40'tan eken. 40 mingden deyt, tuğandar. 40 mingden deyt. Tuğan, assalamu aleykum. Bağızını aytıp koy bizge. 65 ekran. Ekovi. Kança aylıktar? 2-3. Erkekler be? 65 ming, 65 ming ekovi buna. Bayke, assalamu aleykum. Bağlarını aytıp koyunuz. Torpakların bağlarını? 43'ten. Urgaç erkek aralaş? Erkek. Bardığı? Bardığı erkek buna. 43'ten. Soda oldu bayke? Kançadan boldu bir sır bolboza? 38'den beri. 38'den? Tuğandar 38 mingden berilbeptir. Erkek bu kadar. 5 başkene? 5 başken.
Байкем кармап турат, беш баш. Базар кандай байке, базар? Жакшы элеби? Болот ата. Рахмат байке. Мына. Сизде айландырып та көргөзүп беребиз баштарын. Так. Mo torpoqlar kimniki? Seniki qaysi? Ha, bulari qanchadan? Ya, 36 ming so'mdan. 36 mingdan. Mana alışda жүрген bir tuğandar, bazarda bir görüp alыңыздар. Bazar kızıl alğanlar, alıp atat, satqanlar satıp atat degендей. Deyqanlıqdan surap berечи. Bayke bu qanısının bahası? Aldınız mı? Qancha qaldınız? 42 ya? Buyursun bayke. Ya bunu ne tartamiz, sizni tartmaymiz. 42 ga alınıptır. Siz tushmaysiz, undan torpoq tushadi. Salomsiz beja? Qandaysiz? Bag'asi qancha bu torpoq punajinmi? 55 mana. 7 oylik. Paroda bu? Paroda. 55 ming so'rab o'tasiz, 7 oylik ekan. Soda bo'l? Soda bo'ldi? Bo'ldi. Qanchagacha chiqdi? 50 so'rab. 50 ga. Rahmat aja. 50 ga so'rab o'ttirdilar. 55 ming so'rab o'tadi. 6 oylik dediniz mi? 7 oylik. 7 oylik. Bular nenesi? Sütlü uylar mı? Sütlü. Özünüzdeki bular? Özümdük bu. Numarangizni aytasizmi? YouTube'ga aytыңыз. 703 703 28 28 15 15 22 22 şu nomerlerge baylansanızlar. Parodisti uydun balası eкен да, şunda. Mına art жағынан көргөзүп берели, тугандар. Эжеге чалып байлансаңыздар болот. Үйдө да барбы сатылып турган? Жок элеби? Биякта бар? Базарда. А, байкем, макул. Эже содаңыз берсин. Биякта да бар экен, байкем сатып атат дейт. Жолдошум дейт. Tuğandar. Assalamu alaikum bayke. Qandaysiz? Bağlarını aytыңызчы bu buqalar. 52 mingden, he? Mına. 52 mingden. Ular bir yaş boloyun dep qalgan je bolelekmi? Yo'q, bo'ldik. Bolelek, he? 6 ay. 52 mingden. Rahmat. Assalamu alaikum taqsir. Bayke qandaysiz? Punajinlarning bazını aytib qo'yingizchi. 55'ten de. 55 mingden, he? Mına. 55 mingden buqa torpoqlar yaşırak. Çoğunraqlar 55 mingden. Bu urg'achi punajinlar, he bayke? Soda bo'ldi. Bolelek, he? Yaşları qanday? Tay Gunajin. Rahmat be bayke. Tay Gunajin deydi. Ha, baykem görüp otat toqol. Qancha bayke bunun bası? Assalomu alaykum. Qancha? Bası 52, he? 52 ming. Alijon aka. Mana 52 ming deydi. Bayke assalomu alaykum. Buqa qancha buqa? 45. 45 ming. 45 ming. Qancha oylik? 6 ay. 6 oylik 45 ming. Rahmat. Tarttık bu qazın. Qancha bul bayke? Bası. Satıldı. Qanchaga? 42 ga ketibdir, aldıqtır. 42 ga. Bu sizniki? Qancha bası? Rahmat. 46 ming. Mana. Tuğanda 46 ming. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Bir tuğandar, qanday bir tuğandar? Yaxshi? Yaxshi o'zing. Sen paydamchi yomon tiyot. Mına tuğandar, bu yerge dagı gelip kaldık. Buyursa mına torpoq, buqa torpoqlara bardığı. İşlerin yaxshi bolot abi? Xudo shukr. Ha, yaxshi. Mına chetten kelgen, he? Chetten kelgen qancha aydan qancha ayga cheyin hem bular? Bugün 4 aydan 6 ay, 7 ayga cheyindikler anan monday. Ha, çoğları var eken, he? Hazır bir yaktı bütürelde çoğunu öteli. Uylar da var, he sende? Uyda var. Uy da var eken, tuğandar. Mına görüңүздөр, alıstan жүргөндөр. Atkorum, dayarı, semiz uylar var. Semiz uylar бар eken, atkorumga koygan torpoqlar бар eken mınaki. Buların parodalары qanday? Geraford var, Geraford Avlököl var, Avlököl var, Alato, Şvit var, Şvit var deydi. Uyda da var dostum. Da? Bular Kazakistandan gelgen mi? Oşaqtık, ha? Oşaqtık eken. Tuğandar meyde tığılıp durat mınaki, başlarının görünmey жатқан болушу мүмкүн. Mına, toqolu da var eken, gördüңүздөр. Mına bardığı var eken, kaşkazı var, müyüzü jokları var. Emi bazını aytın. Tuğan. Bağasını aytıp durup, nomerinizi aytıp ketiniz. Kurgoy 45'ten biri. Kurgoy 45 mingden hazır arjağынан ötüp tartıp көргөзөлү мына. Tuğanlar 45 mingden kuruk berem dep atat. Bu yakta gün çağılış görünmey kalışı mümkün. Mınday da görsetip berебиз sizlerge ыңгайлуу болуш үчүн. Sizler bizdi koldop birden like basıp turuңуздар. Mınaki. Tuğanlar 45 mingden kuruk berem dep atat. Çoğunu kiçinezin aralaştırıp süйлөшө бересиздер. Азыр номерин алып беребиз. Монда çoğları da var eken mına.
Tuğan nomerini aytqın. 502 menen. 0502 03 20 20. 03 20 20. Elin bäriyle bilip kaldık şu. He? Kayakta turasız pazardan keyin? Sokulukta. Sokulukta eken, mına. Tuğandar, Sokulukta turat eken. Bunu Bu buka. buqa. Oz tişin göresiz be bayga? Tiş gör. Tişin görem deydi. Az bir buka satma cindik. He? 110 go satıyor. Zonga deydi. Kaç eken? 2 kürek deydi mi? 2 eken? Ha, 2 eken. Bunun bahsi kança? 90. 90 bin, he? Azık nomerge baylanışasızlar tuğandar. Ona kunacın uylары da var eken. 90 bin deydi. Arık şu baylaza. Kançadan aldım tuğan? Ha jana ha bular. 45'te. Kança aldı belki? 35. 45-35 bin oldu. Meyle inim. Rahmat. Mana uşul nomerlerge baylanışıp göröresizler. Tuğandar. Eğer kimde uşunday izdegen bolsa. Так, эми мындай өзүбүздүн жергиликтүү малга не жетсин дейт го. Мына караңыздарчы могу. Охо, эже саламатсызбы? Кандайсыз? Могу торпоктун баасын айтып коесузбу? 60 миңден сурап атасыз, э? Жаш торпок экен могу. Жашы кандай мунун? Жашы разный. Разный. Бир жашка келгенби келелекпи? Келелек, э? 60тан сурап атат экен туугандар мына. Бир жашка келелек. Эки бука мына. Сон Bular soda oldu ece bugün. Bol elek, he? Rahmat. Mına tuğanda. Bağlarını aytıp koysalarım bağlarını ile. 50'de. 50'den. Rahmat. 50 miңден. Bu kal. Tırpaklar. 50 miңден deyip. Ne oldu? Bunacın semiz. Soygan okşaydı. Tuğan assalamu aleykum. Sizge karayı mı? Bazını aytıp koysunuz bizge. 57 miң. Soyganға bola bolay mı? Болады. 57 miң. Мынакей. Assalamu aleykum. Ha, soda bolup atar. Bolup atıptır soda mına. Жоқ, bu yoqqa tatasiz. Torpoq. Smela soda qilaveringizlar. Qancha bolup atıptır? Qancha bolup atyapti? 44 ga aldып atasызбы? Жақсы. Siz qancha berip atasыз, tuğan? 40. Mına. 44 40. Жақсы. Berekezin bersin. Malın başı çıkıp ketdi. Baz düştü be. Biroq et qimmat bolup atpay, semizler, he? Al semizler. Semizler qimmat. 40'a verip atat keste. Kes bayge. 44 so'rab atatgan baykan. 44 ga berem bu. 44 ga berem deydi. Ha, oqib, sodangizlar bersin, ha. Ja, betingizni tartmayman, tartam. Mana bozor qiziq bo'lib atatdi. 40 so'rab atat. Bayka, assalomu alaykum. Mening qancha bas? Bayka 55 ta. 55 ta, ne? Yaxshi. 55 ta bundan alar. Можно брать? Далеко? 55 dan so'rab atatdi ular. Tuğanlar. Ne olar? Kimlik ekan bilmaysizmi? Soda olasizlar. Qanchadan ketdi baka aytib qo'ysiz, bog'larni aytib qo'ysizmi? Nolarni, bog'larni aytib qo'ysiz bizga. Bog'larni. Bular 51'den. 51dan qaysi sotildi hozir? Satılırık. Qaysi bo'lib o'tadi soda? Şular общий. Общий qanchadan bo'ladi? Общий 46. Ha, bo'ldi, rahmat baka. Mana 46. Qunajinlar ekan, bular? Qunajinlar. Yaxshi qunajinlar ekan buroq, 46dan. Rahmat. 46dan berem deb o'tadi baka mana. Soda bo'lib o'tadi 46dan. 51 mingdan so'rab o'tadi. 46dan soda bo'lib o'tadi. Baka, assalomu alaykum. Bu qadarning bahsini aytasizmi? Qanchadan bo'ladi bahsi? 55 ming arqa. Bu 65 ming. Rahmat. Mana 55 ming, 65 ming deydi. Cho'ng bu qadar. Bir yoshdan o'tib qolibdi bular. Ha, bir yosh ekan. Mana xunajinlar, tuğanlar. Hozir eğleri görünmüyor etat. Arjaq öteylikçi. Qaysi jaqdan көрүп атасыздар, жаза кетиңиздер. Сиздерде кандай болуп атат базар? Дегендей. Кызыктуу комментарийлерден жазыңыздар. Аңгус мына. Кимдик болду экен? Кимдик болду экен? Байке, ассаламу алейкум. Но аңгус кимге карайт экен, билбейсизби? Байке, аңгус сиздики канчага кетти? 85 миңге кетиптир да аңгус. Бука 85ге. Нолар кимдики экен кунажындар? Чоң кунажындар. Байке, баланы айтпа. Булар канчадан кетти? 50ден алыптыр. А, сурап атасыз. 50ден сурап атыптыр кичинерак.
Kunajınlar bazını aytыңыз. 60 mingden. Çoң kunajınlar eкен, e? 1,5 жаштыктар го булар. Жеки. 1,5 жашка чейин. 2 жаштан 3 жаш. Бышты дейт, э? 3 жашар болот да жастар. 3 жашар болот. Эми бу кадан качат да жаздында. Качты уже. О, булар качтыбы? Уже качыпты турганда. Даже Базар кандай болот, байке? Жакшы. Канчадан бербедиңиз ушуларды? Сурадыбы? 56. 56, 57, э? Рахмат, байке. Мына, тугандар 56-57ден берилбепти. Чоң кунажын, бышты кунажындар деди. Бышты кунажындар деп айтты байке мына. Чоң экен. Тугандар. Ушундай. Биз чоңураак букалар жака өтүп кеттик го. Могул кимдики экен байке? Ассаламу алейкум. Канчадан баасын айтыңыз? 70 миңден сурап атыпты могул. Мына, базар. 70 миң. Тугандар. Мыяктагылар бар экен, толтура жаштар. Байке, моголар сизге карабайбы? Жок. Байке, ассаламу алейкум, таксыр. Торпак сиздикиби, торпактар? Кандай? Байке, бааларын айтып коюңуз, баалар. 52 миңден. 52 миңден сурап атат. 52 миң дейт. Канча экен бул аңгус? Баасы. 2 экен да 225 миң. 2 аңгус 225 миң дейт. Байке, брат, ва алейкум ассалам. Кандайсыз байке? сен дрон менен үйлөрүндө тартасыңбы? Жок, байке. Андай тартпайм. Дрон жок бизде. Жокпу? Жок. Кана сиздики бүгүн? Оолар. Моолар, а? Баалары канча болот, байке? 60тан сурап атам, 60. беребиз. 60тан сурап атасыз, түшүп бересиз, э? Канча 9 башпы? 9 баш. 9 баш 60 миңден сурап атат байке мынакей. Мына тугандар ушундай. Мына бул жерде дагы бука торпоктор экен, а байке? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Булар канчадан сурап атасыз буларды? 63төн сурап атам. 63 миңден сурап атат байке. 9 баш мына. Жаштары кандай, жаштары? Жаштары 10 ай 1 жаш. 10 ай 1 жаш. Жакшы байке. Номер айтасызбы кызыккандарга? Сурап атат. Сурап атат, э? Мейли, рахмат, байке. Мына 63 миң сомдон сурап атат. Эгер бирди алса канчадан бересиз? 63 көрөмүз. 63 деле берет экен, бирди алса. Рахмат. Бирди алса 63 миңге берет экен. Могу буканы көрдүңүздөр, бука торпок. Парода. Бирок ээси барбы жокпу билбейм. Мощный экен бирок. Бирдей. Сиз саттыңызбы, Фархат? Ассаламу алейкум. Канчага саттыңыз? 87ге. Мына тугандар. Эгер эми ар кимдин өзүнүн ою, бука алам десеңиздер мындай тегис алсаңыздар, могу ылдый эмес. Бул башынан мындай көрүнүп турган. Жакшы оңолот. Чоңоёт дагы да. Мен ал лично өзүмдүн оюм. Сиздер да жаза кетиңиздер. Тандаганда да алып, мына буту колу жоон. Анан мындай бирдей болсо, мына тегис болсо, жакшы чоңоёт. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай досуң, жакшысыңбы? Кенже немеде жүрөсүң го досум мен? 63төн. 63тен, э? Бүгүн ушундайлардын баары 63тен болуп атат. Бирок бул Фархат деген жигиттики мындай жакшы экен. Аркаларын көрдүңүздөр мындай. Артынан да көрүш керек да мындай. Жоон болсо мынактары ичке эмес. Эшек кууш эмес мындай. Сонун болсо жакшы оңолот. 63 миңден экен болду. Мына тугандар. Баш жактарын көрсөтүп берейин. Сода болдубу? Ол элеге 63 миңден мына тугандар. Көрүңүздөр, колдон келишинче көргөзүп берип атабыз эми. Канчадан алдыңыз байке? 50ден? Жакшы, буйрусун. 50 миңден алыптыр мына байке, 3 баш. Байлайсыз буларды? Тоңка бар деген. Толук бар. 50 миңден алыптыр. Жакшы, буйрусун. 1-2 саатта чыгып калат байке. YouTube'га карайт да өзү. Биз киргизип коебуз, акырын чыгара берет. Мына жана тайгунажында 50 миңден алыптыр. Нозу жакшы экен, байке? Барды жакшы. Барлы жакшы, э? Барлы жакшы дейт. Канчага алып бердиң ушуну? 89га 89 бердиңби? Молодец. Жана 90 деп аттың эле. 89га берди жанагы бала. Номерин алып бергенбиз. Четтен келген. Мыякта да бар экен. Ассаламу алейкум, байкелер. Байке кандай? Сиздикиби? Бааларын айтыңызчы бир. 60 миңден, э? Мыналар дагы? 52. Экөө, э? 52 миң сомдон. Мына 60 миңден. Жакшы. Тугандар. Дагы эмнени татсак экен? Так, кунажындар.
Жақсы құнажымдар көрінбейді. Байке, ассалаумағалейкум. Қандайсыз? Бұл аңгус па? Аңгус. Урғачы еркек пе? Урғачы. Урғачы? Аңгус. Қанша сұрап атасыз? 55. 55 мың. Бұлчы? Бұл да пародисті. Пародисті, торпа. Қанша бас? Бұл да ошондой 55. 55 мыңнан сұрап атат байке мен. Жақсы екен. Түшіп бересіз. Реальный алғандарға түшіп береді екен. Жақсы екен. Байке, o'sha eko'ylar bor-da. Nomerni saytasiz deydi. Bunday ele satasiz. Soda bo'ldi-ku? Ақырынан болады, сұраватшы. Сұраватчат, ma'qul buyursin. Sodangiz bo'lsin. Ikki xonangizni tortganmiz. Aldim deb ketmay qoldi. Turganda. Endi uylarga o'tamiz. Uylarga o'tib. Qancha ekan o'sha uy? Qancha bayga uy? Ha? 90 torpoq menanmi? 90 ming torpoq menan. Torpoq cho'mayib qoldi. Men joylarda yurganda. 90 ming deydi. Mana bozor. Tizlet qıçırken. Qalar. Ana aqırın uylarga o'tib turganlar.